Nije registrovan, košta 300 € i ima jednu čudnu specifikaciju. Ovaj zastava Coral iz 1989. izgleda kao lak profit. Ali baš ta cena otvara najvažnije pitanje. Da li kupuješ jeftin auto ili tuđi skup problem? U oglasu piše da je auto u voznom stanju. Naveden je benzinac od oko 1,1 litra. Kilometraža je 121.000 km. Prodavac kaže da je auto kupljen nov u Srbiji. Piše i da je prvi vlasnik. Tržište kaže nešto drugo od same cene oglasa. Slični Coral i Jugo primjerci lokalno idu mnogo više. Slabiji i neregistrovani primjerci kreću od oko 220 €. Pristojni registrovani primjerci često idu od 650 do preko 1000 €. Širi lokalni prosjek je oko 880 €. Zato cena od 300 € jeste ozbiljan diskont. Konzervativna preprodajna meta je oko 600 €. To daje oko 300 € bruto prostora. Posle provere i transporta, realan neto prostor je oko 250 €. Ali ovdje ne smiješ gledati samo zaradu. Auto nije registrovan. Opis je vrlo kratak. Nema detalja o limariji, kočnicama, motoru, podu i prenosu. To su najskuplje sitnice kod ovako starog auta. Najveći signal za proveru je navedena snaga. Za standardni Coral sa ovim motorom javni podaci pokazuju znatno manju snagu. Oglas navodi 75 konja. To može biti greška, modifikacija ili pogrešan unos. Zato se papiri i broj motora moraju proveriti uživo. Moja odluka je uslovna kupovina. Ako su papiri čisti, limarija zdrava i auto stvarno vozi, 300 € je dobra ulazna cena. Tada ga treba oglasiti transparentno oko 600 €. Ako ima koroziju poda, nejasan prenos ili problem sa motorom, preskoči. Kod ovog Corala profit postoji, ali pregled odlučuje se.